Iyadida-ke indaba kaKhuzani layibhala lapha epejini lakhe ethi ushwi ubaba u-Ali ubaba uKhuzani abawona nhlobo ama-legend. Isizathu asibekile uthena awukwazi ukuthi ube yi-legend usa-release. Abantu abamentionile uthena ubaba uMqabula Sheshe nobaba uPhuze Khemisi nobaba uHasheli Mhlophe, abantu esingababiza ngama-legend ngesizathu sokuthi abasa-release. Last time ubaba uShwi nobaba uKhuzani noke ubaba Mgube babonga bebongela abaculi abangenile, bavinjwa yikho ukuthi-ke ama-numbers abo ebengabavumeli ukuthi-ke bengene kwigcwalisa Spring Picnic, njengoba-ke kulokhu amanamba abo bebavuna ukuthi bengene kwigcwalisa Spring Picnic. Ushilo futhi wathi kube bebequalify for ingoma zabo bezina ama-million ebezobafaka futhi laphana, ngoba-ke basa-release kanti futhi ingoma zabo isabavuna nama-numbers asabavuma ukuthi-ke babe semqhudelwaneni laphana. Badideka nje abantu uma ngabe bethi ushwi nobaba u-Ali nobaba uKhuzani ama-legend. Yebo kade bafika emculweni, kodwa uma besa-release abakwazi bevaleleka ngaphandle, njengoba uma ngabe bebengavalelekanga ngaphandle futhi umlomo bezoba mkhulu kubalandeli. Bakhulumeleka abalandeli bathi hawu cha ukuthatha ukuthi-ke abawona ama-legend, kodwa-ke ngoba uKhuzani esibekile isizathu akabangasaphendula entweni efana naleyo, kube-ke sekuphendulana bona bodwa. Ziyakhala inqwele ngokuqhathwa kwabo-ke abaculi laphana. Indlela abaqhathwe ngayo cha hayi kuthiwa impela hayi bengamele beqhathwe abaculi labanye bekumele befakwe nje busende. Cha wayihlikiza leyo umfombongozo. Ngicela sihlangana laphana kwi-comment section ngezwe ukuthi wena ovo lakho luthini malana nalolu daba. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ushare, uphinde ucomment ukuze-ke uzoba a-part of the family. Kube wena oqala uthola ivideo uma-ke sikufakela ivideo phambili, ube wena othola notification uma sikufakela ivideo phambili. Uzokhumbula ukuthi uma usubscribe kumahala nganya kwethu, kanti ukulike nakho kumahala, ukushare kumahala, ucomment laphana kumahala, ukuze-ke ube a-part of the family. Ngana kwethu engifisa nokudlulisa kuwena ukuthi-ke ngikuthanda ukubhubha. Asibambane kwivideo elandelayo. Thank you.